Nabasezeranije ko uyu mugoroba ndi bubaganirize ibimenyetso 15 bigaragaza ko ari hafi. Ibimenyetso 15 bigaragaza ko Yesu ari hafi. Niba mwarasomye Matayo 24, byinshi niho byanditse. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ari hafi n'ubuyobe buriho burakwirakwizwa, inyigisho z'ubuyobe ziriho zirakwirakwizwa mu isi. Matayo 24 yari yicaye ku musozi wa Elayono, bamwereka inyubako y'urusengero, hanyuma atangira guhanura, avuga ibintu bikomeye. Kimwe mu byo yavuze yagarutseho inshuro nyinshi bimubabaje, yaravuze ngo mwirinde hatagira ubayobya, mwirinde ikintu cyose cyabazimiza. Murabizi ko Satani agira ubutatu nk'uko Imana igira ubutatu. Imana Data na Yesu n'Umwuka Wera. Satani agira ubutatu, ni Satani, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Umuhanuzi w'ibinyoma ariho arakwirakwiza umwuka w'ubuyobe mu matorero kugira ngo ategurize Antikristo kugaruka. Reka mbaho urugero. Inyigisho zose zitakugarura ku kwihana no guhinduka no gusa na Yesu, uzazitondera. Ubutumwa bwa Yohana bwaravuga ngo mwihane ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu nawe aje aravuga ngo mwihane ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Petero umunsi Umwuka Wera amanuka yatangiriye kuri ni mwihane. Paulo agiye mu banyamahanga yatangiriye kuri ni mwihane. Ubutumwa bw'ubu butangirira ku byo kurya na viza yo muri Amerika, hajya ibindi bibi n'amazu n'imodoka. Iyo ufashe umusaraba ukawugereranya n'ibiryo uba utesheje agaciro. Iyo ufashe umusaraba ukawugereranya n'amafaranga uba ufobeje. Yesu ntiyapfuye ngo tujye muri Amerika. Yesu yapfuye ngo dukire icyaha cyo kwa Adamu, ibisigaye n'inyongera. Ubuyobe buriho burakwirakwizwa mu mashengero menshi, buravuga ngo ibyaha twakoze kera n'ibyo dukora ubu n'ibyo tuzakora ubutaha byose byarababari. Ushaka wasambana, ukanywa inzoga, ukica, ibindi byose ntaco bitwaye. Izo nyigisho hari abantu benshi zagezeho, baziyobotse, cyane cyane urubyiruko. Niba ubuntu bw'Imana bukwemerera gusambana no gukora ibindi byose, ubwo buntu buraciriritse, ni hafi ya ntabwo. Ubuntu bw'Imana butwigisha guhinduka no gusa na Yesu, kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse butwigisha kureka irari ry'ibyisi no guhinduka no gusa na Yesu. Ubuntu batangira babuvuga neza, barangiza bagahita babukatishiriza mu irari rya kamere, mu kunezeza imibiri yabo, ubuntu bukaba buyobye. Ubuyobe buriho burakwirakwizwa kandi bufite abantu benshi babuyobotse. Nyamara ba apostle, aba bishop bakomeye ku isi bazana ubuyobe. Mwabonye kuri internet ahantu banywesha abantu essence, abantu barisha ibyatsi. Ngira kampani njyana abantu muri Israeli ya tourisme. Umunsi umwe twagiye muri Israeli, hanyuma tugura amavuta y'amadolari 20, litiro y'amavuta yerayo. Umubishop umwe araseka aravuga ati Desire urankoreye. Arambwira ati aya mavuta ureba nzayaguramo imodoka, nzayubakamo inzu, nindangiza nzayakuramo na tiki ngarura. Ndambwira gute se? Amavuta y'amadolari 20. Arambwira ati umva, reka ibintu by'ubutagatifu cyane. Ngiye kubabwira ko haje amavuta yirukana inyatsi, yishura amadeni, akuraho karande. Uzi ko yaje kuri ofisi kunyereka imodoka yaguze? Reka nkubwize ukuri, usibye kugusiga n'uwagusiga ingunguru y'amavuta yerayo, utemeye gupfana na Yesu ngo uzukane nawe, nta cyahinduka. Mwirinde hatagira ubayobya. Umunsi umwe nagiye mu rusengero, nsanga umushumba yazanye imikubuzo. Aravuga ati nazanye imikubuzi ikubura inyatsi, ikubura karande, ikubura amadeni, ikubura ibibazo. Buri mukubuzo n'ibihumbi 50. Uko bayiguze bakayimara bakajya kuzana indi.
kandi abantu bo muri iki gihe nabo basigaye bakunda bababesha aho kugira ngo bemere ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mwibuke ko abarundi mu karere k'ibiyaga bigari umwuka wo kuraguza nawo nturi kure, ahubwo uhindura aho ukorera ugakorera mu rusengero, aho umuntu afite agatima karehareha ashaka kumenya uko ejo bizaba bimeze, aho kwizera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mwirinde hatagira ubayobya. Nemera ko impano z'umwuka wera zikorera mu itorero, nemera ko ubuhanuzi bubaho, nemera ko ibitangaza by'ukuri bibaho, ariko n'ibya pirate nabyo bibaho. Mwagira ngo guhanura ni ikisi? Ubu muri mwe naburamwe umuntu urwaye umugongo? Ubu mu bantu bicaye aha naburamwe umuntu yarashwanye n'umugore? Ubu mu bantu bari aha nabura umuntu ufite credit ya banki imumereye nabi? Guhanura ni ikisi? Nshaka ubu nahanura. Ni ibintu bisanzwe. Mwirinde hatagira ubayobya. Mwirinde hatagira ubayobya. Niba hari ikintu Yesu yagarutseho inshuro nyinshi ni ubuyobe. Muri iki gihe inyigisho z'ubuyobe zirayobotswe ku kigero giteye ubwoba kuruta ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hanyuma mu kinyejana ca 19 gitangira hari umunyamerika yahanuye, yaravuze ngo mu kinyejana ca 20 ngo hazaba ngo itorero ngo rizaba riyobowe nko mu buryo bwa politiki, ngo hari ubutumwa ngo budakangurira abantu kwihana, nta rukundo rw'Imana mu bana b'Imana, ngo aho kugira ngo abantu bibutse abantu ko Yesu azagaruka ngo bazaba bakangurira gukunda isi. Mwamenyera bwarasohoye? Murakoze. Mwirinde hatagira ubayobya. Mu gihe cy'intumwa, intumwa zarigishaga ngo abakristo bataha mu rugo ngo bakongera bagasoma kugira ngo barebe ko bigishijwe iby'ukuri. None dufite abantu ategereza gusa ko bamusomera ku cyumweru. Ngewe nkoresha imbuga nkoranyambaga, ndabizi ko abantu benshi kuri groupe yushizeho umurongo wa Bibiliya nta n'uvuga ngo amen, ariko bashiraho ugwenya n'amashengo. Yewe we, upfa kuvuga akantu gasekeje gusa ntumenye aho bavuye. Abantu banga ijambo ry'Imana, ariko niryo rizakumenyesha ibiri ukuri n'ubuyobe. Icya kabiri kigaragaza ko Yesu ari hafi ni intambara. Mu myaka ishize Putine yaravuze ngo inganda zikora intwaro ngo nibakora intwaro nyinshi ngo kuko intambara ya gatatu y'isi irashoboka. Tukagira ngo ni imikino, kumbe umusaza azicavuze. Intambara ya gatatu y'isi iriteguwe kandi irashoboka. Ni ibihugu bike kuri ubu bitari mu ntambara. Ejo bundi Ethiopia byari bimeze nabi. Ethiopia narababaye kuko ibihugu bikomeye ku isi bihora biririmba ngo ntibizongera. Ariko ejo bundi Ethiopia byarongeye. Ukraine byarongeye, abantu bariho barapfa. Bibiliya iravuga ngo muzumva intambara n'impuha z'intambara. Ndagamba mbabwire ko izi ntambara zihari zifite ico zigamije. Zikwiye kudukangura zikatubwira ngo umwami ari hafi. Ibi nico bisobanuye. Isi iriteguye intambara ya gatatu y'isi. Bariteguye gose kandi zimureba ntizizasubira inyuma. Ni ikimenyetso. Icya gatatu kigaragaza ko umwami ari hafi ni urukundo ruke mu bizera. Yaravuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Ntabwo mwamenye ibi byarasohoye cyangwa tubitegereze. Ejo bundi narababwiye ngo mu isi nta rukundo ruhaba. Ahantu abantu bari bakwiye guhungira baje gushaka urukundo isi datanga hari mu rusengero. Ariko no mu rusengero naho haba urukundo ruke. Dufite insengero nziza n'ivyuma bihenda, tumeze neza, ariko urukundo ni ruke.
umukire iyo yakoze ubukwe twese tuba duhari, ariko umukene abutaha wenyine. Umukire iyo yabyaye turamuhemba, ariko umukene iyo yabyaye arihemba. Iyo agwaye ntawe ubimenya. Kandi hano niho hantu honyine umuntu aza kugira ngo aruhukire umutima, kuko mu isi ho ntiharuhura. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Abantu bazaba bikunda badakunda ababo, bazaba bakunda impiya, abantu bazaba bikunda. Reka mbaho urugero. Ibi bihugu byacu byabwirijwe n'abamisiyoneri, bava muri komforo y'i Burayi baza kutubwiriza twebwe. Ariko amashengero ya gikristo muri aka karere k'ibiyaga bigari yananiwe kohereza abamisiyoneri. Nta kwikunda mwumvamo. Reka nsubire inyuma ndaza kubigarukaho nsoza. Isi ituwe n'amoko 16,000. Iyo tuvuze amoko, nka Kongo hari amoko hafi nka 400. Yego? Twebwe mu kimisiyoneri iyo tumara amoko nuko mu isi nuko tubibara, ntabwo tubara igihugu nk'igihugu kimwe, tureba amoko ari muri ibyo bihugu. Muri ayo moko 16,000 abamaze kumva ko Yesu akiza byibuze rimwe mu matwi yabo ni 9,100. Turacafite amoko 6,900 batarumva ubutumwa bwiza habe n'umunsi umwe. Nta n'umupadiri arabageraho, baracasenga imana za gakondo, ntibazi ko Yesu yaje mu isi. Harabura iki ngo twohereze abamisiyoneri? Muzi ikintu kibura ni urukundo. Muzi ikintu turi gukora kubaka ubwami bwacu, upana bwa Yesu, ubwami bwacu. Twirirwa dupezanya imbaraga kubaka urusengero kugira ngo wemeze, ugakora ibishoboka kugira ngo gukomera kwacu kuri mu mamodoka, kuri simvuga hano n'ahandi. Nyamara dushize umutima hamwe nk'amatorero, igihugu cyakira, twakiza n'amahanga bigashoboka. Uko mungana uko mbareba mungana uko, ubu ntabwo twatunga umumisiyoneri umwe bigashoboka. Ntabwo twabura ibyo kumugaburira, ariko uwo mutima ntawo kubera kwikunda. Uramutse umenye aho Yesu yagukuye mwirimbukiro ry'ibya, nge nibaza ko abantu benshi ntibazi nico Yesu yakoze mu buzima bwabo. Twari twarakatiwe urubanza rwo gupfa. Mu ndebere sinzi niba mu Burundi haracabaho igihano cy'urupfu. Okay, Imana ishimwe, bagize neza kugikuraho, Imana ibaha umugisha. Noneho dusubiza amaso inyuma, ico gihano kikihari. Mu ndebere umuntu yakatiwe urubanza rwo gupfa, bakamufungira muri gereza azi ko ejo azapfa. Uyu muntu wamugabira imodoka akanezerwa, wamutegurira neza ku meza akanezerwa, hari inzu wamugabira nziza akaseka. Noneho mu ndebere tujyane nawe muri gereza, mu gitondo bamuhamagare mu mazina yombi, asohoke ahinda umushitsi, azi ko ari bwo bwa nyuma arebye izuba. Yagera hanze bakamubwira ngo ntugipfuye, nyakubahwa yakubabariye, tahi wawe. Yanezerwa bingana gute? Shengero twari twarakatiwe ibihembo by'ibyaha n'urupfu, impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Yesu yapfuye urupfu twari kuzapfa. Umuntu yakize iryo rimbukiro ry'ibyaha yanezerwa nuko abandi bakizwa. Ariko kuko tudaha agaciro ico Yesu yakoze mu buzima bwacu, ntabwo tubabajwe n'abarimbuka, kuko tutazi ico Imana yakoze mu buzima bwacu. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Turikunda. Uzi ko umuntu yisohokana cyangwa agasohokana n'inshuti ze akishura nka 50,000, ariko abantu yasize ruguru iyo abohereje 5 abanza kubatuka. Namwe muzi ko tugira aho dukura amafaranga, mwagiye muhinga mukeza. Nasomye inkuru muri Bibiliya ya Nyamutunzi ngo yabanaga n'umukene yitwa Lazaro.
Lazaro ngo akifuza guhazwa n'utuvungukira tw'ibiryo biva ku meza y'umukire, ngo atabona utumuha akatugwanira n'imbwa zimurigata mu bisebe. Bibiliya iravuga ngo nyamutunzi arapfa arahambwa, Lazaro we arapfa gusa. Muzasome neza Bibiliya, ntaho Bibiliya ivuga ko Lazaro yahambwe. Bishoboke ko yariwe n'imbwa za nyamutunzi. Birababaje ko abantu twasize ruguru n'abakene bo muri twe tubatungisha utuvungukira tw'ibisigara ku meza yacu. Reka mbabwize ukuri, nta na kimwe tubuze, dufite imigisha yose, ahubwo tubuze umutima wuzuye urukundo. Nange hano ntahoze mbabwira, birashoboka ko ujya muri cafeteria mu gitondo ukarya umureti mwiza n'ikivuguto n'inshyushyu na potage byose ukiyakira. Mu rugo nta n'umuceri n'ibishimbo bihari. Niba udakunda abo wabyaye uzakunda nde wundi? Iyo bigeze gukorera Imana biratuvuna, duhita tuvunika, ariko iyo bigeze kubituzaho byo ntacyo bitwara. Nibaza ko niba ubitsa byinshi aho uzamara igihe gito, aho uzabiteka ryose ntugire icyo woherezayo. Kera nigeze kumva gakuru muri kera nka 1996 nigeze kumva gakuru, niba ari ukuri ntabwo mbizi. Hari umurundi ngo yahungiye Tanzania kera mu myaka ya kera, hanyuma aracuruza abumukire, aza kurongora umutanzaniyakazi. Noneho kubera n'ishari bamugirisha ari kubera gukira, ngo baza kuvumbura ko atari umwene igihugu. Noneho ngo bamwambutse umupaka, ibintu byose babisigaranye n'abana be n'umugore, ngo baramubwira ngo abana bawe ni mali ya Tanzania, n'amakamyo yawe ni mali ya Tanzania, uko waje niko uzasubira. Umva mbabwiza ukuri, isi itanga akazi ariko nta nyungu. Ibyo utunze byose ni imari y'isi. Uko wavuye mu nda ya mama wawe ntacu uzanye niko uzasubirayo. Ibyawe nibyo wabikijeyo, ibisigaye bazasigara babitera imigwi babigwaniremwo. Ibyo wabikijeyo nibyo byawe. Ukwiye gukunda abandi nk'uko wikunda. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Tugeze mu gihe urukundo mu bana b'Imana rugenda rukonja, niyo mpamvu babesherana, bagambana, badakundana, kandi bahuriye mu rusengero rumwe. Icyakane kigaragaza ko Yesu ari hafi ni ukubaho kwa Isirayeli. Yesu yaravuze ngo muzarebere ku mutini umusukoni, niko bavuga, nutoha muzamenya ko ari hafi kugaruka. Umutini bavugaga ni Isirayeli. Isirayeli muribuka ko Yesu aza hashize iminsi yigisha, ariko banga kumwakira. Yicaye ku musozi wa Elayono ahanura ubuhanuzi bukomeye, aravuga ngo Yerusalemu utera amabuye abagutumweho ukica abahanuzi. Ni kenshi nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abashwi, ntiwabyemera. Kubw'iyo mpamvu abanzi bazakurundira amabuye bagusenye, nta buye rizasigara rigeretse kurindi. Muri 70 abaroma baraje barasenya, basenya urusengero, basenya ibintu byose. Isirayeli baratatana, bamara imyaka 1000 hafi na 900 baravuye ku ikarita y'isi. Ejo bundi muri 80 igihugu ca Isirayeli congera kubaho. Ni ukuvuga ngo kuva muri 80 umutini utoshe byarashoboka kwaza. Nubwo ataraza, Bibiliya iravuga ngo yihangana, ngo kugira ngo hatagira urimbuka, ahubwo bose bakizwe. Impamvu kiriho ni ukugira ngo, impamvu akihanganye ni ukugira ngo nawe ukizwe. Buriya nubwo ukora bya bindi aragukunda. Nyandebe urukundo Imana ikunda abapagani rukantangaza. Murareba nka hano mu buhonga hejuru n'ahantu hazamuka gutyo, mutekeza ko ari hano nta mborerwa zibamo. Hari igihe umuntu azamuka nka hariya yaborewe, akagenda ukagira ngo agiye kugwa hasi,
ukabona arongeye aregutse akagira ngo afite rasoro mu maguru. Urukundo rw'Imana rukamurindira ahantu hameze nk'ariya habi kugira ngo byibuze azakizwa gifite amenyo yose mu kanwa. Niyo mpamvu wasambanye ntiwagwara sida kandi warasambanye. Niyo mpamvu wagiye kwiba ntibagufata wenda ngo bakwice kubw'urukundo rw'Imana. Aracakwihanganiye. Uyu munsi ni wo wawe. Kubaho kwa Isirayeli byagaragaza ko bishoboka ko impanda ivuga. Isirayeli yabayeho itari igihugu, baravuye ku ikarita y'isi, baratataniye ku isi hose. Yitireri yicamwo miliyoni 6, ariko ubu ni igihugu gikomeye ku isi. Ni kimwe mu bikwiye kutwereka ko Yesu ari hafi. Icya gatanu kigaragaza ko umwami ari hafi ni ukubaka urusengero rwabo. Isirayeli kuri ubu nta rusengero bafite. Bafite amasinagogi. Amasinagogi ni udusengero two muri kariti. Nta urusengero rukuru ntago bagira. Murabizi ko urusengero rwa Salomo rwasenywe, nubwo Herode yabubakiye nago rugasenywa, urusengero rwarasenyutse ntago bagira. Kandi agaciro kabo ni ukugira urusengero. Umunsi umwe twari ku rukuta rw'amaganya aho bajya gusengera, abanyamahanga iyo baje babambika udugofero bakavuga ati mudufashe kwinginga tuzabona urusengero. Kubera ko biri mu byihutirwa, ingengo y'imari yo kubaka urusengero bayishize mu gisirikare. Nico kiba gifite amafaranga menshi. Muribuka ko ubushize Isirayeli yerekanye ibuye ry'ifatizo barijanye kuri kiriya kibanza ahoze urusengero rwa Salomo. Hanyuma igishushanyo mbonera carakozwe kiramanitse. Uwagikoze bamurasiye, Abapalestina bamurasiye hafi yaho bazubaka, bagira ngo yapfuye, ariko ubuntu bw'Imana buramugarura. Ni Umuyahudi aba muri Amerika. Hari umugabo wo muri Isirayeli, Umuyahudi uba muri Amerika, yatanze igitereko cy'itabaza gipima toni ca zahabu kizakora muri urwo rusengero. Mu minsi ishize badutwaye gutembera ahantu hari ibikoresho byose bizakora muri urwo rusengero. Barabitwereka icyumba cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Barangije dusohotse baratubwira ngo twebwe ko twiteguye, itorero ry'abanyamahanga mwiteguye mute? Nibuka ko kwizera kwacu kutari ukugutegereza Yesu, ahubwo dufite ibindi dutegereje. Kuza ko azaza. Kandi ntabwo azaza urusengero rutubatse. Ntabwo azaza urusengero rutubatse. Ikindi ntabwo bazagwinjira turi inaho. Nagira ngo mbibutse ko abaririmbyi bazaririmba muri urwo rusengero barepeta amasaha 28 bajya bije ya leta, nta kindi bakora. Abatambyi bazakora muri urwo rusengero imyenda yabo iradoze, irateguye. Ubushize hari inyana bageragezaga ko izaba igitambo mu ico gihe cyo mu rusengero, irabatenguha izanamwe amabara, ariko barimo kugerageza indi. Bariteguye ko Yesu yaza. Muribuka intambara iheruka hagati ya Gaza na Isirayeli yahitanye abantu benshi. Yari ikomotse ko Isirayeli yari yirukanye abayisilamu kuri ya musigiti, kuko n'agace kari muri Palestine. Bavuga ati mwegereyo, bazanaho polisi ya Isirayeli, intambara iratangira, isi yose irarekereje. Barabizi ko umwami ari hafi. Mu gihe twebwe kwizera kwacu kungana no gushaka ibyo kurya no gusaba Imana imigati, yego izabikora, ariko tubikore dutegereza ko umwami ari hafi. Nk'uko bubatse urusengero rwo kwa Salomo nta nyundo ivuga, ngira ngo nta minsi 3 izarangira, ni ibintu bazafatanya gusa, hanyuma urusengero rube ruhari. Isirayeli yiteguye kubaka urusengero. Icya gatandatu kigaragaza ko umwami ari hafi ni ikoranabuhanga. Maze imyaka 10 nkora ivugabutumwa rikoreshejwe itangazamakuru. Ikoranabuhanga nzi ico bivuze. Nagira ngo mbabwize ukuri, ikoranabuhanga mureba rizamuka buri gihe. Ngira ngo buri mezi 3 ikoranabuhanga rirahinduka, buri mezi 6 rirahinduka, buri mwaka rirahinduka. Murareba ukuntu buri mwaka basohora smartphone nsha. Ibi bintu byose biravuga ngo umwami ari hafi. Reka mbabwire, mbamenere ibanga rimwe.
muribuka ko mu byahishuwe havuga ngo ntawe uzemererwa kugura, ntawe uzemererwa kwivuza, ntawe uzemererwa gukora icyo ari cyo cyose adafite ikimenyetso. Ubuse muracabishidikanya? Ntabwo korona bitweretse igerageza ryabo rigeze kure. Nari mvuze ngo rigeze kure. Nari mvuze ngo rigeze kure. Bariho baragerageza. Nuko Ukraine baciriyemo na Putin. Ariko ibi mureba aho byaganishaga muzaba muhamenya. Muzahamenya. Maze imyaka 10 mu itangazamakuru. Hari ibintu ndeba rimwe nemwe nkarara ntasinziriye. Kubera ko muzi ikintu kimbabaza, ishengero rirasinziriye. Ntiduhari. Dufite ibindi turimo, ntabwo ducungiye hafi ku mwami ari hafi. Turasinziriye gusa. Kandi mwibuke ko Yesu yaciye umugani ngo umuntu yahinze umurima, ngo arangije ngo ataha mu rugo yibagirwa gushiraho uburinzi, umwanzi ahita araza biba urukungu. Ugwamfu murakoze. Maze imyaka 25 ntabi Burundi. Murumva ko biragoye. None abibugwamfu baza kumubwira ko byose byameze. Hanyuma aravuga ngo narasinzire nta kindi nakora, mureke bikurane. Aho bigeze ubu ntabwo waba ukibivangura. Reka mbaho urugero. Ndeho ndavuga ikoranabuhanga. Mwabonye ko indirimbo zica kuri televiziyo 80% zigisha gusambana? Mwarabibonye? Mutekereza ko iyo abantu babyina basomana bambaye ubusa n'ibindi ntibifite icyo bikora mu mutwe w'umwana? Aha. Murebe hano. Spider-Man si Illuminati. Abana banyu nimubereka Spider-Man. Bo bafite imbaraga zo gutangira umwana akiri uruhinja, kugira ngo bamwereke ko Illuminati ari bo abantu beza ku isi. Spider-Man abakina ajya gutabara abantu mu muriro. Mbese wabaye umukiri Imana ishimwe, ariko ntuzi na filime zirebye iwawe. Warakize ugurira abana televiziyo, hanyuma urigendera, urimo gushaka amafaranga, abana bariho barapfa bishwe n'ikoranabuhanga. Bafite ukuntu batangira akana muri dessin anime, akana k'agahungu gakundana n'akandi gahungu, ukagira ngo ni ibisanzwe, barimo kumutoza ubutinganyi. Bo bazi ico bakora. Shengero ibiriho biraba ntitubimire miyonzwa, mwama ari hafi. Dukwiye kwiga gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwiza. Dukwiye kwigisha urubyiruko rwacu gufata umurage muzima w'agakiza bakawinjiza mu ikoranabuhanga, ubutumwa bwiza bugakwira isi yose. Ariko nitutarikoresha neza ryo ririteguye kutwangiza. Mbabwira ikindi, muri Amerika hasohoka clipe 200 za pornography buri munsi. Pornography niryo shoramari ryinjiza amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari. Abenshi ndabizi ko muzifite mureba pornography mu telefone yanyu. Yugiye kuri Google bakwereka imibare ya buri gihugu y'ukuntu kireba pornography. Uburundi buteye ubwoba. Kandi ikibabaje abazireba hano abenshi nabari munsi y'imyaka 40. N'urubyiruko. Kuba ufite smartphone mu cyumba cawe wigengaho, ibyo ureba nawe urabizi. Erega ntimubone mwe muyera yaragiye, ntimugire ngo ntafite ibyamujyanye. Ntabwo wararureba ibyo bintu ngo hamye muvuge mu ndimi, ntabwo bivamo, ntabwo bishoboka. Ahabu yagiye ku rugamba, umuntu wo ku rugamba apfa kurasa ngo yohereze umwambi. Umwami yaragiye yishushanije yihinduye, atambaye imyenda y'ubwami, ngo uwo mwambi uraza ufataho ibyuma bihurira. Hanyuma abwira umwescot aramubwira ngo katisha igare usubize inyuma, meze nabi ndiho ndava.
aramubwira ati afande ntaho nanyura bimeze nabi, ngo bamushigikirira mu igare akomeza kugwana kugeza amaraso amushizemo. Umuntu yohereza umwambi wa pornography ari muri Amerika ukakwicira muri telefone yawe, ugakomeza ukaririmba, ugakomeza ugakorera Imana, amaraso agenda gushiramo, ubugingo bwushiramo, ejo ukazapfa. Izo nizo mbaraga z'ikoranabuhanga. Bene data, umwami kuza ko azaza, dukwiye gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwiza. Mu gihe kiri imbere nta uzemererwa kuvoyaja, nta uzemererwa kwivuza, nta uzemererwa keretse uzaba yujuje ibyo bashaka. Nico gihe turimo kwinjiramo. Mu gihe twebwe dukwiye gukwakwanya kugira ngo tubone benshi bahinduka bakizwa, hari dupfa ibitari ngombwa. Kwirwa dupfa ibitari ngombwa. Icya karindwi kigaragaza ko umwami ari hafi ni ugucika intege kw'itorero cyangwa se gusubira inyuma kw'ishengero. Muribuka ko Danieli yabonye igishushanyo ku mutwe ari zahabu, hakurikiraho ifeza, bikamanuka ngo byagera ku birenge ngo byari ibyuma bivanze n'ibumba, icondo kivanze n'ibyuma. Nico gihe tugezemwo c'intege nke zimeze nk'ibyuma bivanze n'ibumba. Hanyuma kuri kalendari y'amatorero, itorero rya nyuma mu matora 7 ya Efeso haravuga ngo kuko wibwira kureba ari kuri impumyi, ukibwira ko uri umukire uri umutindi, ukibwira ko wambaye kandi wambaye ubusa, rijya n'iryo shengero rya nyuma ntarindi rizarikurikira. Tugeze mu gihe abantu birarira ko ari abanyambaraga ariko imbaraga ntazo. Ngiye nakijwe muri 86, igihe nakizwa mu rusengero umuntu yazaga afite abadayimoni bagahita bamukubita hasi. Korali yararirimbaga ahantu hose hari umudayimoni akavuza induru. Murabiheruka? Abadayimoni bashize mu bantu se ntibakihari. Twabuze imbaraga z'umutima, ishengero rigenda ritakaza imbaraga, tugasigarana doctrine nziza, amahame meza, discipline nziza, ariko imbaraga z'umutima zaragiye. Ba Petero babwiye ikirema ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, hari ikindi dufite, mu izina rya Yesu haguruka utambuke. None ubu byarahindutse, ifeza n'izahabu zarabonetse, twubaka ibisengero bikomeye ariko imbaraga zikiza zarabuze. Dusigaranye discipline nziza itakiza umunyabyaha, dusigaranye amahame meza, ishengero rigenda ritakaza imbaraga. Nababwiye ko ishengero rifite inshingano enye: ni itabaza riri ku gitereko cyaryo, ni umunyu w'isi, ni umudugudu utabasha gutwikirwa, ni umuco uvira amahanga. Nico yarisigiye mu isi. Ariko uko iminsi ishira, ishengero rigenda aho kugira ngo isi yigire ku ishengero, ishengero niryo ryigira ku isi. Muzi ko leta baba bafite smartness mu byo bakora kuruta ishengero. Babeshe ntabwo ari hano iwanyu n'ahandi. Uzi abapaseri babiri bananiwe kumvikana bakajya kuburana ku musilamu. Bananiwe kumvikana. Kandi kumvikana kukisi iki. Ishengero rigenda ritakaza imbaraga mu gihe isi yari ikwiye kwigira ku ishengero. Ni twebwe tujya kubacisha imanza, ni twebwe tujya kugambana kuri bo. Imbaraga z'abera, Danieli yaravuze ngo mu minsi y'imperuka imbaraga z'abera zizamenagurwa, ariko abazi Imana yabo bazakomera bagumye bakora iby'ubutwari. Haleluya! Abazi Imana yabo bazakomera bagumye bakora iby'ubutwari. Muri iki gihe ukwiye kumenya Imana ku giti cyawe, ukaba uyizi, uzi aho yagukuye, yaraguhamagaye ukagendana nayo. Imbaraga z'itorero ziho ziragenda zimenagurwa. Hanyuma icya 8 ni imibabaro y'itorero. Ni imibabaro y'itorero. Itorero riri mu mibabaro. Wana ukuntu twateranye twuzuye hano, ni byiza cyane. Leta y'u Burundi bose Imana ibaho umugisha.
n'abantu beza, mu ntiza amashi tuyabahe. Mutekereza ko hose tubwiriza ari uko bimeze? Namaze imyaka myinshi njya kubwiriza mu Buhindi, ku nshuro ya 6 baramfata abantu barakunyica, kubera ko ntivyemewe kubwirizayo. Hanyuma nagenderera kuri visa ya tourism, kuko nta yivuga butumwa ntibayitanga. Noneho nkagenda nishushanije, nta Bibiliya ntwaye, nta kintu na kimwe. Ku nshuro ya 6 umugabo umwe muri immigration areba passport yanjye, abona harimo visa nyinshi z'Abahindi. Aravuga ngo ariko ubundi uza hano kumara iki? Namwe mufite igihugu cyiza mbanaje kubasura. Arambwira ngo iyi mitwe turaza kumenya ikibyihishe inyuma. Antwara muri biro y'ubutasi. Barangije baransaka nambaye ubusa. Baransaka babura Bibiliya, babura ikintu na kimwe. Basanga nta kintu bamfatanye. Nari nakoze ikosa, ntwara computer. Barayisaka akantu ku kantu, basangamo aka invitation k'igiterane nari ngiye gukorera hitwa Tirici. Bavuga ati yo burya bwose uza kuroga urubyiruko rw'Abahindi. Hinduism igizwe n'ibintu bitatu. Igizwe na politike, igizwe n'umuco wabo n'idini ryabo. Iyo ucitse kimwe ikindi kiragufata. Bahita abantu bajya kumfungira ahantu habi kabisa, habi mu kuzimu. Hanyuma sinzi ukuntu ubwenge bwagarutse, ariko madamu naye naramusezeyeho, ndamubwira madamu ushobora kutagaruka. Madamu wanjye twabanye abizi ko ndi umumisiyoneri, kandi amaraso yo mu misiyoneri ni umwavu, ubutumwa n'ifumbire y'ubutumwa bwiza. Gupfa se bivuze iki? None se ninde uzamara imyaka 100 muri mwe? Gupfa ko n'ubundi tuzapfa, ahubwo ikibazo uzapfa warakoze iki? Madamu tubana bwa mbere nico namumenyeje, namubwiye ngo tubanye ndi umumisiyoneri, ushobora kugenda singaruke. Kandi koko hanyuma ico gihe twari twasezeranye ku kibuga, arampobera turarira, ndamubwira ni ntagaruka uzarira abantu. Kandi koko baramfata. Noneho abantu nkwaye kumfunga, sinzi ukuntu nibutse kwaka telefone umukirina mu kibuga. Mpamagara muri embassy y'u Rwanda ndababwira, baramfashe muzamenyeshe madamu ko napfuye. Hanyuma u Rwanda rudiringa n'Ubuhindi. Nyuma y'iminsi mbona Abahindi batangiye kunzanira ibyo kujya, ndavuga burashaka bandoze tu. Ariko nkabona keya nayo ntisanzwe. Kumbe leta nyine y'u Rwanda yabemeje ko bari bungarure. Bangarura mu gihugu. Polisi yaramperekeje kugera muri Qatar. Ndagaruka, ariko n'ubu bampaye visa nasubirayo. Sinye ndababeje. Bayimpaye najyayo. Menye neza ko ari Umuhindi ari bwakire Yesu umwami n'umukiza. Ugahita unyica najyayo. Nge najyayo. Hano i Burundi hari imva z'abamisiyoneri. Bazanye ubutumwa bwiza, bemera gupfa. Izindi ziri Kongo, Ibukavu zirahari, na Goma zirahari. Bemeye ibuvira, bemeye gupfira ubutumwa bwiza. None twebwe turi muri comfort. Nta mutima wo kujyana ubutumwa bwiza. Nta na kimwe tubuze, habuze umutima. Nagira ngo mbabwire ku itorero, nubwo mwebwe musenga imiryango ikinguye, ahandi baratotezwa. Mujye kuri Google murebe. Ubuhindi nico gihugu ca mbere ku isi cica abakristo benshi. Hagakurikiraho ibihugu bya Kisilamu. Mutekereza ko imitwe y'Ikisilamu igamije iki? Ibyihebe babigwanya Somalia, bikaza Sudani, bakabigwanya Sudani bikajya Afghanistan, bashora amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari mu kugwanya ibyihebe. Kandi ico bihiga ni kimwe gusa, ni umwuka ugwanya Kristo. Iyo baje nka hano bahita bavuga ati tubahaye amahirwe, abashaka kuba abakristo mujye ku ruhande tubice, hanyuma abashaka kuba abasilamu namwe mujye ku ruhande. Imana izadufashe ntibinjire hano, twahita tumenya abasilamu baririmba muri korali.
turabafite benshi bari mu rusengero batatinyuka gupfira Kristo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 1:8 haravuga ngo muzaba abagabo bo kumpamya uhereye Yerusalemu muri Yudaya ni Samariya kugera ku mpera y'isi. Mu Kigiriki iyo bavuze ngo ni umugabo wo guhamya baba bavuze ibintu bitatu. Icya mbere ni ukuba uritemweho kirere, warabihagazeho, ubizi neza bitari amagambo. Ubu hano ku muhanda habaye impanuka tukumva imodoka ikubitanye n'indi, hanyuma polisi kaza hano bakatubaza ngo byagenze bite, ntabwo twavuga ngo twumvise urusaku ngo bikubise, bakubaza ngo wari uhari, yamanuka cyangwa yazamuka, ninde ari mu makosa. Utabibonye ntabwo waba uritemweho kirere. Hari abantu bahuye na Yesu arabahindura, bahinduka ku ngeso, bafite ubuhamya ko bahuye na Yesu. Ubundi reka nkubwire ibikigutsinda hari abandi babitsinze. Nta muntu azavuga ngo mana ngo kubera ubupfakazi ngo niyo mpamvu nakoze amakosa. Ana azahaguruka avuga ati ngiye nabanye n'umugabo imyaka 7 mara imyaka 84 ndi umupfakazi, ariko nari umuhanuzi niyiriza ubusa ntegereje ihumure ry'Abisirayeli, mbayeho ubuzima bushima Imana. Ntuzabona ico uvuga. Nta muntu azavuga ngo mana politike yari igoye ngo niyo mpamvu nakiraniwe. Hazahaguruka Danieli, yari umunyapolitike mwiza ayoboye ibihugu 127, yarasenga akuzura umwuka wera kugeza itorero Abisirayeli bavuye mu bunyage. Nta muntu azavuga ngo mana ngo nari umukobwa mwiza ngo muri Bujumbura. Hazahaguruka Miss Esther akubwira toya ceceka, ngiye nari umukobwa mwiza mu bihugu 127. Nta muntu azavuga ngo mana ngo nari umusore mwiza ngo niyo mpamvu nakiraniwe. Yosefu azahaguruka, ntuzabone ico uvuga. Nta muntu azavuga ngo mana gucuruza na obeyere ngo nivyo byangoye. Itorero ry'Ifilipi ryatangiriye mu nzu y'umucuruzi kazi kandi acuruza imyenda y'abami. Gukiranuka birashoboka mu gihe cyo gukiranirwa. Ibikigutsinda hari abandi babitsinze. Ntabwo uzavuga ngo kuba umushumba ngo n'intambara ngo zo kuyobora ishengero. Hazahaguruka Simeyoni, yabayeho hashize imyaka 400, nta jambo ry'Imana, nta buhanuzi, nta yerekwa, ijambo ry'Imana ryarabaye ingume. Hari hakiri abasaza nka Simeyoni bayobogwa n'umwuka kujya mu rusengero, bafite ubuntu bw'Imana ku buzima bwabo. Gukiranuka birashoboka mu gihe cyo gukiranirwa. Gukiranuka birashoboka mu isi yo gukiranirwa. Itorero riri mu mibabaro. Itorero riri mu mibabaro. Somalia yukijijwe ubutegereje isasu. Narebye bene data bo muri Somalia bakijijwe, umudamu arakizwa, umugabo akavuga ati wa mukafiriwe ntabwo wanyonkereza umwana, akamuca amabere. Mombasa hari abantu abasomali benshi bahunze, bacitse amaguru, abandi bakuyemo amaso, babakoreye ibintu by'urugomo, ariko kanseri irinda umwica akivuga mu ndimi. Buzuye ubuntu bw'Imana nubwo bari mu mibabaro. Twebwe twahawe amahirwe ko dusenga imiryango ikinguye, leta ihari bakadufasha kugira ngo dusenge neza. Ubu buntu ni mu bupfusha ubusa, hari igihe muzabwifuza. Ibi ntabwo bizahora gutya, ntabwo bizahora gutya. Twahawe amahirwe atahawe abandi bose ku isi. Itorero riri mu mibabaro. Erega hari igihe mwibaza ngo ibimenyetso byose bizaba i Burundi. Wapi? Muri Aziya hazaba imitingito, habe tsunami, hanyuma muri Amerika habe Katrina, umuyaga umara abantu, hanyuma Somalia habe intambara. Kimwe kiba handi, isi yose ibimenyetso bikwire, kuko tutazi gusoma ibihe tugire ngo byose bizaba iwacu. Umwami ari hafi kuza. Icyacenda ni inzara. Ujye kuri Google urebe ku rubuga rwa UN rw'ubuzima, urebe ikibazo cy'inzara gihari ku isi uko kimeze. Abantu bavuka ruguru nka Kayanza, sinzi ni umbashize imyaka myinshi ntazi Burundi, kuva mu myaka 25 sinongeye kubi Burundi, ariko twatungagwa na avoka. Yavoka wayikubita inkonji ukayihisha ku ngufu,
ubutaka ntabwo bucera nk'uko byari bimeze kera. Hanyuma ku isi batangiye gutubura imbuto kugira ngo abantu babone ibyo kurya. Ariko ibiryo bitubuye nabyo bigira ibindi bibazo byabyo, kubera ko ntibifite umwimerere nk'uwa kera. Niyo mpamvu mubona kanseri izamuka ku kigero kiri hejuru, ni ikibazo cy'inzara. Niba mwasomye mu byahishuwe muri ya mafarashi yavugaga ibyago, hari ifarashi yaje nyene mbi y'inzara, baravuga ngo ibintu byose bapime ku munzani. Narebye ukuntu Ukraine igiye mu ntambara, ukuntu essence yahise itumbagira, ibiciro byose bikazamuka ku isoko. Ngira ngo iniwanyu ntabwo birahagera. Ibi nta handi biganisha, ni mu nzara ikomeye isigiye kwinjiramo. Aho kubona ifunguro ry'umunsi umwe bizaba ari ikintu gikomeye. Inzara imeze nabi. Icya 10 ni imitingito. Imitingito ntabwo nabona umwanya, dufite umwanya mutoya, iminota yashirenda gushira. Nari kubabwira imibare y'abantu bamaze kwicwa n'imitingito ku isi. Na mamiliyoni y'abantu bapfuye, benshi bishwa n'imitingito. Nujya kuri Google urabona mu myaka 10 abantu bamaze gupfa bishwe n'imitingito. Hanyuma icya 12 icya 11 ni ibyorezo. Ni ibyorezo. Urabona ibyorezo, hagiye habaho ibyorezo nka Ebola, hakabaho Ebola, hakabaho sida. Ariko ubu haje icyorezo kitugumisha mu nzu, kandi gikwira isi yose, ntawe gitinye, batarebye gukomera kw'igihugu n'intwaro gitunze n'ibindi byose. Amategeko yose yarasaga ku isi hose. Biriya biravuga ngo umwami ari hafi. Nubona nk'ibi biriho biraba, bikwiye gukangura ishengero rigasenga kuruta uko ryasengaga, rikitanga kuruta uko ryitangaga, rikezwa kuruta uko ryari ryejejwe. Umwami ari hafi. Nubwo dusinziriye kubera ibibazo byacu dufite, umwami ari hafi. Icya 12 ni ukwishira hamwe kw'ibihugu by'i Burayi. Muribuka mu byahishuwe inyamaswa y'amahembe 10. Murabona ku isi ukuntu isi yobowe, Amerika yigira umupolisi w'isi, bagashaka nyene gukora ibyo bashatse byose. Hanyuma Uburusiya n'Ubushinwa bakishira hamwe na Korea ya ruguru, nabo bagashaka kuyobora isi. Hanyuma Uburayi nabwo bugashaka kubazamukana. Uko ugenda uzamuka niko abaturage bari hasi bagenda bababara, batabifitemo n'uruhare. Ariko ubuhanuzi buvuga ko Uburayi buzongera bukazamuka, kandi urebye imbaraga babishiramwo, nabo bazayobora mu minsi y'imperuka. 13 ni ubukungu bwifashe nabi. Ubukungu bwifashe nabi. Reka mbaho urugero. Kuri ubu tuvugana, ubukungu bwose bw'isi bufitwe n'abantu 67 mu maboko. Muri 2050 buzaba bufitwe n'abatagera ku 10 mu maboko yabo. Imana yatanze ibihagije, ariko gusaranganya byaratunaniye. Abantu bigwizaho umutungo, umuntu agakonsoma ibyo adakeneye, abantu bapfa bishwe n'inzara. Ubukungu bumeze nabi. Kubera iki? Abahegwe, abakire barabwikubira. Uyu mutima mubi utuma abantu bikubira ubukungu, ntimugire ngo ni ibisanzwe, ni ikimenyetso c'urukundo ruke, bigaragaza ko umwami ari hafi. Kubera iki? Ku ngoma ya Mesiya ntabwo ari uko bizaba bimeze. Abantu bazakundana, abantu ingwara zizahagarara, abantu bazakunda abandi nk'uko bikunda. Ntabwo ariko bizaba bimeze. Kimwe mu bibazo Mesiya azaza gukemura ni ikibazo c'ubukungu bwifashe nabi. Hanyuma 14 dusigaje kimwe tugasoza.
icya 14 kigaragaza ko umwami ari hafi ni ugusenyuka k'umuryango, gusenyuka kwa famiye. Famiye igeze kuri isenyuka. Madama Ntumira naramubwiye ngo kimwe mu binzanye nuko nabonye ko mwashizemo inyigisho z'abubatsi ngo, kandi koko umuryango nzi ukuntu umerewe nabi. Maze imyaka 10 nkora family therapy, ndabizi ko umuryango umerewe nabi. Ibihugu biteye imbere iyo hubatswe ingo 10, 8 zose zirasenyuka. Twebwe iwacu ntibirageraho ariko biri hafi aho. Umuyaga w'isenyuka ry'ingo nta na hamwe utinya. Twari tuzi ko hasenyuka ingo ziri munsi y'imyaka 5, ariko n'iz'abakecuru n'abasaza zisigaye zisenyuka. Gusenyuka k'umuryango kugeze kure. Imana ire mu muryango yategetse ko umuryango uko wubatse habanza Imana, hagakurikira Yesu, hagakurikira umugabo, hagakurikira umugore, hagakurikira abana n'abandi. Ariko ibihugu biteye imbere habanza umugore, hagakurikira umwana, hagakurikira imbwa cyangwa ipusi, umugabo akaza nyuma. Hari amashirahamwe abereyeho atera inkunga gusenyuka kw'ingo. Bagafatiye kuvugishije nabi. Hari abagabo b'inshuti benshi baba muri Amerika n'i Burayi bampamagara kambwira ati uzi ibyo bankoreye, barambwiye ngo sinzongere gukandagira hafi y'urugo rwanjye byibuze ku birometero 5. Umugore abyutse nabi gusa akavuga ati arantoteza, harassment mu rugo, bahita baza bakagushiraho minote, nta kindi babajije ukabugiye. Umwana kura bamubwira telefone ahamagaraho umubwiye nabi. Aho niyo si turimo kwinjiramo gusenyuka k'umuryango. Ndashimira Gerizo bateguye igiterane cy'umuryango. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amashengero yose abantu bayayoboka, amashengero ashize imbaraga mu kubaka umuryango, abangurumogi bagabanuka, abana bari kwirigara bagabanuka, aba bajene tubateguye bakabwiriza abajene bene wabo igihugu cyakira. Ariko ntibidushishikaje, nta nubwo bitubabaje. Umuryango uriho urapfa, abantu bagenda batakaza indangagaciro. Aho twigisha umwuka uba mu kirere utaba mu mubiri, umuntu agatakaza akaranga indangagaciro, ukabona si umuzungu si n'umwirabura, ari mbese yahezemo hagati aho. Ntabwo agakiza gatuma umuntu atakaza indangagaciro. Iyo ubutumwa bwiza buje buraza bugakuramwo mu muco wacu kubandwa, gutekera, gusambana n'ibindi, ariko indangagaciro nzima tugomba kuzigira. Kimwe mu bintu byantangaje ku Bisirayeli ni ukuntu bamaze imyaka 1900 baravuye ku ikarita y'isi bakagaruka bafite umwimerere wa Kiyuda, bibuka ururimi rwabo, bibuka imipaka yabo. Arabisirayeli twebwe byatugora kubera iki? Ntabwo tuzi kurinda indangagaciro. Umuryango ugeze kure usenyuka, ugeze kure usenyuka. Mwebwe Imana ishimwe muracameze neza. Hanyuma 15 nsorejeho, ubutumwa bwiza buzabwirizwa ku isi yose umwami abone kugaruka. Nico cyanyuma. Maze imyaka myinshi nkora ubu missionnaire, maze kujya mu bihugu 17 mu buryo bw'ivuga butumwa. Nagira ngo mbabwire ko kuri ubu hari ikintu kimwe dushimira Imana mu kimissionnaire. Nta bwoko na bumwe ku isi budafite byibuze mu representa umwe yakire Kristo umwami n'umukiza. Naba bandi bari mu mashamba muri Amazone nabo bafite abantu babo bakijijwe, nibo badufasha kwinjira muri bene wabo, nibo tunyuraho kugira ngo twinjire muri bene wabo. Nagira ngo mbabwire ko Yesu ntazaza abantu bose barakijijwe. Umunsi umwe navuye mu bindi mbabaye
mbabaye twari twagiye kubwiriza ahantu mu bwoko bumwe bw'abahindi, turababwira Yesu, bakavuga ngo Yesu ngo ni ubwoko bushasha bw'inka bwaje. Ntaha mbabaye turi kumanuka Katare mu rukerera, izuba rirashe, mbabaye namaze amasaha nk'umunani yose nza ndira. Hanyuma kuko nyene bafite imitima itakira, ndeba inyanja mu gitondo, izuba ryarasiye mu nyanja, numva ijwi rambwiye ngo humura, ngo ku ngoma ya Mesiya, ngo isi yose izuzura kumenya Uwiteka, ngo nk'uko amazi adendera mu nyanja. Nagira ngo mbabwire ico twafasha Yesu nk'ishengero ni ugukwiza ubutumwa bwiza. Koresha profile yawe ubwiriza ubutumwa bwiza. Koresha stati yawe kuri WhatsApp ubwiriza ubutumwa bwiza. Hamagara inshuti zawe ubatekere, hanyuma ubwire ko Yesu abakunda. Ubu ngewe ndamutse nje kubwiriza umuturanyi wawe, bavuga ati uyu mugabo ni umusazi. Ariko wowe ukomanze kuko muturanye, ukavuga ati ndi umuturanyi hano, narinje kugira ngo mbasure, hanyuma mugasenga, bakwemera nubwo baba Abasilamu. Ariko uwo mutima ntituwufite, buri wese arizirikana. N'abarundi bene wacu bishwe n'akaborekwe, n'abarundi bene wacu bishwe n'ibyaha, kandi umutima w'abarimbuka ntawo tugira. Nagira ngo mbabwire ko ivugabutumwa ribyara itorero. Kugira ngo ubutumwa bwiza butugereho, nuko ari abantu batanze amagara yabo. Nabanye n'abakobwa b'Abaswedwa, ubutumwa bwiza bwagezeho, akavuga ati ubwo nakiri ubutumwa bwiza, manutse muri Afurika kubwiriza, ikimazi ntanze ku Mana ni ubusugi bwanjye, sinzigera ndongoka, nzabwiriza Abanyafurika kugeza mpfuye. Hari abantu bahaza amagara yabo, bavuye muri komforo y'i Burayi, baza mu tuzu tw'ibyatsi, baza babwiriza ubutumwa bwiza, ariko uwo mutima ntituwufite, turubaka ubwami bwacu. Umwami ari hafi kuza, dukwiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Twunamisha amaso dusenga. Nagira ngo mpa amahirwe umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Umuntu uvuga ati iki gikorane ndashaka kwakira Yesu, umva nkubwire ingabire waha Imana ukazarinda upfa uticuza, ni ukuyiha ubuzima bwawe. Ndabizi ko ukunda Imana, ariko wahuye n'ibicantege, wahuye n'ibitari byiza, ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana iragukunda, yanga ibyo wakoze, ariko we irashaka gukunda. Niba uhari, zamura ikiganza dusengane. Umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu, zamura ikiganza dusengane. Muhaguruke dusengane. Abantu bashaka guha ubuzima bwabo Yesu, abantu bashaka guha ubuzima bwabo Yesu, dusengane. Ndabizi ufite umutima ukunda Imana, ariko wabuze imbaraga, niyo mpamvu ukora ibiti byo utashaka gukora. Reka ugerageze Yesu, nawe umubwire uti Mwami, ndakugerageje, nkiza inyota y'inzoga, nkiza irari ry'ubusambanyi, nkiza kubesha, nkiza kwangana, nkiza kwiba. Umwami azabigukorera. Ndabizi neza ko Yesu azabana nawe. Gerageza Yesu nawe, mugerageze. Muvuga ati Mwami, nguhaye ubuzima bwanjye, nge bwananiye kubwirindira, bundindire. Ni ukuri azakubera uwo kwizerwa. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uyu mugoroba tuguciriye bugufi, ubwoko bwawe buhagaze imbere yawe, bemeye guhaguruka nk'ikimenyetso cyo kugushingira intahe ko bakwakiriye. Muri bo harimo abari barakumenye bacika intege, turabasengeye ngo bakire. Waciye umugani w'umwana w'ikirara ko yisubiyemo akagaruka kwa data akamwakira. Nubakire Mwami. Bakoze bibi nubakire, basubiye inyuma nubakire. Ndasenga nanone kubw'abantu bihanye bwa mbere, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, barindisha imbaraga zawe, bashoboze gukora ibyo bashakaho. Buri wese umushoboze kuba maso no gukora ibyo gukiranuka. Imbabazi zawe zigwire ku bana bawe, mu izina rya Yesu. Amen.